السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي او نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی comprendre. comprendre څه معنا لري او په présent futur simple passé composé l'imparfait کې څنګه کنجوګې کولی شو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. comprendre معنا پوهیدل. comprendre پوهیدل. دا comprendre فعل په présent کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. je comprends. je comprends. je comprends. زه پوهیږم. tu comprends. tu comprends. tu comprends. ته پوهیږي. il comprend. il comprend. il comprend. هغه پوهیږي. elle comprend. elle comprend. elle comprend. هغه پوهیږي. nous comprenons. nous comprenons. nous comprenons. موږ پوهیږو. vous comprenez. vous comprenez. vous comprenez. تاسو پوهیږئ. ils comprennent. ils comprennent. ils comprennent. هغوی پوهیږي. elles comprennent. elles comprennent. elles comprennent. هغوی پوهیږي. elles هغوی ښځو لپاره استعمالیږي. il هغوی نارینو لپاره استعمالیږي. او همدا comprendre فعل په futur simple کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. je comprendrai. je comprendrai. je comprendrai. زه به پوه شم. tu comprendras. tu comprendras. tu comprendras. تو به پوه شي. il comprendra. il comprendra. il comprendra. هغه به پوه شي. elle comprendra. elle comprendra. elle comprendra. هغه به پوه شي. nous comprendrons. nous comprendrons. nous comprendrons. موږ به پوهیږو. vous comprendrez. vous comprendrez. vous comprendrez. تاسو به پوهیږئ. ils comprendront. ils comprendront. ils comprendront. هغوی به پوهیږي یا هغوی به پوه شي. elles comprendront. elles comprendront. elles comprendront. هغوی به پوه شي. اوس همدا comprendre فعل په passé composé کې کنجوګې کوو. j'ai compris. j'ai compris. j'ai compris. زه پوه شوم. tu as compris. tu as compris. tu as compris. ته پوه شوې. il a compris.
Il a compris. Il a compris. هغه پوه شو. Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. هغه پوه شو. Nous avons compris. Nous avons compris. Nous avons compris. Mon pochou. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. تاسو پوه شوئ. Ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. هغوی پوه شول. Elles ont compris. Elles ont compris. Elles ont compris. هغوی پوه شول. او همدا comprendre فعل په l'imparfait کې په دې شکل سره کنجوګې کوو. Je comprenais. Je comprenais. Je comprenais. زه پوهیدم. Tu comprenais. Tu comprenais. Tu comprenais. تو پوهیدی. Il comprenait. Il comprenait. Il comprenait. هغه پوهیدو. Elle comprenait. Elle comprenait. Elle comprenait. هغه پوهیدو. Nous comprenions. Nous comprenions. Nous comprenions. Mon pohidou. Vous compreniez. Vous compreniez. Vous comprenez. تاسو پوهیدئ. Il comprenait. Il comprenait. Il comprenait. هغوی پوهیدل. Elle comprenait. Elle comprenait. Elle comprenait. هغوی پوهیدل.